Medafo, mami mo akwaba emfa ombra GCN page so meeting ede adwoa sechi. Mr. Subscribe to my channel. Fa unsa mi abe on so. Ube ya notification and se me koso wo memu bia obenye bia tie anase obenye bia hwe e wo GCN page ha. Joyce Boache eye ababa waso no ane ho de efeye papapa. Oye sinitweni otwaseni e wo Kumase omo atu omo de Nkuma Wood. Na Joyce ena okase Joyce ni se ma onke na ne se Ghana fo ayaye ho ungrateful nanse ensem bia amanfo bi ekeka e wo social media e de efa his excellency Nana Dankwa Akuffo Addo obi ni papa wenya 70 years mu obi e pass comments about him chese comment no eya ebon eye kakanka nti Ghana fo yensua se ebebu ade na his excellency Nana Dankwa Akuffo Addo wenyi e wo so ye president Ghana ye mampani nti se neme bi enkoyie na se ye pese approach na she thinks say betumi afa ekwan paso but ye yare no ehu ehia na denti a Joyce eka say na ne say eye his excellency Nana Dankwa Akuffo Addo na say o de ensembia to do a o kire say fighting of corruption na 2016 oba o kan say Ghana o man yeti me kata hye pro ye kan na dream a hye mu ma no oba be ko etia no wa bonu modi ye papa e wo corruption fighting no na osu say o ye satisfied papa because eba no fighting against corruption na why adiye papa na caption ni eba en na amanfo bebresi na do de be ye wo so a eno mo ya na papa how much say corruption be na wa fight against jaja chrono process chrono ena kata hye no ya de a ekoso ye papa ewo omamu na na nsen petrol bu akosoro ena enya semketo akra na do mu etwa bo ne papa na na Joyce kire say his excellency Nana Dankwa Akuffo Addo ewo 70 years when you papa ye nyame ehra se ye kasa ye hwe ekwan ye befa so ye ne beka esa na social media no obo be 18 years kra ena okura ne phone ena o ma comments obo unim age owo na odi his excellency Nana Dankwa Akuffo Addo atemneno ena Joyce ekire sade na ekoso no enya dia enye abra his excellency Nana Dankwa Akuffo Addo edeninsem etudwa say when it comes to fighting against corruption wabonu modi ye papa nti oye satisfied no ena bloggers ni bi e caption no e de ekoto omo page nam so Joyce so ekofa e kire na dwen e wase na yenti caption no say I made a lot of progress in fighting corruption. That is satisfying. Akuffo Addo. Na eno nam so Joyce so e kire na dwen e was a caption as na yenti ensema Joyce e de etudwa o kire say tell them Nana, foolish and ungrateful people of Ghana, 70 something years man and you people are talking to him as if he is your size. Go and disrespect your useless fathers that can't even buy a torch battery. Nonsense. Inti in some way and a Joyce akache Ghana for say Nana his excellency more than 70 years. Why are we talking to him as if abofrebi? Why are we talking to him say obikura on your president? Inti no in some way and a Joyce and the atija obiko bisa common chalk kura ho ye den o Ghana ha chalk a ye be twira de a kire nkola de kura ho ye den o Ghana eso Nana ba ye school bia yusu maka busa ko class bia maka bu na ojo mahama asem beto abama still for more for Nana to do more say yen yeti ase die Nana do nyuma pa na waye no ye be bo hu dawro na ye wie na Nana ba power comedy no ye sande be mamu for more for Nana to do more John Mahama die ukoto abama John Mahama sen obi onu akasa ye president kra na say o man no kan ye ndundum a na ne ho kra yira no still for more for Nana to do more hwe e man e to ade wa kwa Nkrumah circle kan shi kan e shi agbogro shi o mu nyina asem kan cha Nana do say Nana do fidi say o ba ye abaye ni bia mefo bia anwoma da waja obia mo bia ton na de na no mo si ju no na o mo se for more wate na mo koto aba ne dia aya Nana do na da soro honum no number 1
unim sa de papa bia na da first Yesu Kristo number 1 ono ana wosoro otu aba number 1 menhwe be bia because nyoma e wasie ho nyina ye bola goods number 2 nu kura de nye me say se ope free education a mia 1 se ope dum so a mia 2 se ope corruption a mia 2 se ope one district one factory a mia 1 me say otu abane mananado krampo na automatically no nyankopon the 60 years asen kan mfia obedi ho deda because so otu abane mananado a unso wahu ohia ni bia opese wo moa no me say wo so open this ya da bia me ka cho so open NDC nche afia so asnega ene afia so asnega etimi asesa aba mande ye fiaso ateke gina platform so ye campaign ma na nado atum say na nado abo adwuma nti ye mu bi say de form of na campaign no say ye kura mu ani na nado number 1 ene mu amu kan ko esa to no so mo koto aba eye parliamentary no ye ma me da ko aya newman oba kukudro for oba ho ofefo a Oko parliament onu kwa de I am in time campaign man because we are winning in advance. O kan ko out for no da ko a new man. Montu abanman da ko a new man boom. Kuma senso de me do ono chama untumi January Asante regional governor 1. Governor 1 chama untumi. Asante region de chama untumi ajadwuma ni nyina. E na 47 to salute to chama untumi waje kumasi adwuma ni nyina na central region won so na boka na Japan wase central region won nyina wa ma central region wonum na ye fu nti say ye wie kumasi won na ye 47 seat no mutaka no person ye takashi ba otwene mutan obo aso seat na ye beji ama MPP because afinu kumasi won na ye 47 still for more for Nana to do more. Nana do de me say o man Ghana nhia Nana a. Na ko man Ghana nka badista Mahama. Baby Mahama de o man na kwakoto no. Wo fa kura enye ye. Na wa hwe. Se say Nana ma se education da so. Na Mahama otimi na ase aka say me ba besi mo kire de amamo. How dare you? Hey, still for more for Nana to do more. Me say otu abanema Nana do a automatically nyankopon the 60 years asen ka onfion. Automatically 60 years ka onfion. Say otu abanema Nana do a for more for Nana to do more. Planting for food and job no so koso. One district, one factory no so koso. E confuse o mama me bianom e kama. Me say free education no so koso. For more for Nana wate. Baby a osun ni jina ne hwa na ne ba no su jina. Enti se oto abanema Nana do a no ato abano so ama ne MP fo no. Skatem braso de etwam. Na joma ama na nkasa no. So nya 30% kura na chesa abana ho ba betu no wiem abem. Se joma ama abana ho ba betu joma ama timi nya 30% a na abano kura kululu wom. Aya joma ama na ye nim ne dada no 2016 joma ama 2016 joma ama no no msande ne ba 2020 na unim owu a wonhwenda unim odi a wonhwa atopa kwasi adaba ye da efisati de anwumire se kwasi adaba ye oda efisati de anwumire joma ama oni hwe de mo man Ghana kai Babylon for joma ama me say denti na joma ama person somebody president biem won hu say mu ode enya de obem wanya free education bi enya de obem onsuo bi free ena enya de obem light bi free na momo ba oba badwene ma ho ono ne batwi Benz papa Benz mu Benz ena ne batwi na nadu de osime ma me babia atwi Benz na mom o man no obia banya education bunsuo free
sikania ye free umpe we na opede me say to abanama nanado no to abanama nanado automatically nyakopon kwa the 60 years account fion because when we say o adwempa e de manyafo o adwempa de ma oni biema pese na nanado abeyo oman wa mo oman na ya kono nanado sa koman ga na nhia nanado a na nyakopon so wo mbre ode ye ne bibia enti na 208 wanya 2016 wanya 2016 nanado wini abai na senya nanado pa na nkete so na se yalie ibaye covid-19 ibaye na mahama na te so ne call lockdown a wa number 1